Dobar dan i dobrodošli na zvanični Minkom video vodič za početnike. Danas ćemo vam na najkraći mogući način pokazati kako da podesite vaš štampač nakon instaliranja drajvera i kako da instalirate vaše profile za sublimaciju. Ono što je najbitnije napomenuti za početak jeste da nakon same instalacije vašeg drajvera na Epson L310 štampaču morate da proverite da li je vaš drajver pravilno instaliran. To možete učiniti tako što ćete otići na Start menu, na opciju Devices and Printers i zatim tu ćete dobiti prikazan vaš štampač ukoliko je on dobro instaliran. Kada vidite ikonicu Epson L310, to znači da ste uspešno obavili instalaciju. Međutim, pre same upotrebe sublimacione štampe moramo proveriti nekoliko tehničkih stvari kako bismo osigurali da ćemo dobiti dobar otisak nakon štampe. Za početak treba da proverimo prvi otisak našeg štampača, a to ćemo uraditi desnim klik Epson L310 i opcija Printing Preferences. Na toj opciji nam se otvara prozor u kome imamo 3 taba pomoću kojih ćemo rešavati provere mlaznica, instalaciju naših profila za štampu i podešavanje naših formata za štampu. Za početak ćemo odraditi prvi kontrolni ček naših boja. Slobodno možete uključiti vaš štampač. Naravno, na ovom snimku nećemo videti kako funkcioniše samo štampanje. Ubacite vaš A4 format i kliknite na opciju Nozzle Check. Kada kliknete 2 puta na ovu opciju, otvara vam se prozor u kome vas računar pita da li ste sigurni da želite da odštampate vaš dokument. Vi treba da kliknete Štampaj dugme i dolazite do opcije Finish. Šta ova opcija znači? Kao što i sami možete videti, računar nam prikazuje kakav otisak nakon štampe ćemo dobiti ukoliko pravilno ištampamo, iako su boje ok. Znači, imamo linijice u crnoj boji i linijice u ostalim bojama cmik boja. Druga slika nam prikazuje kakav otisak dobijamo ukoliko nešto nije u redu sa našim mlaznicama. Ako ste dobili ok otisak, to znači da su boje spremne za štampu i da nijedna mlaznica i nijedna boja nije oštećena. Možete kliknuti Finish da biste odštampali vaš dokument. Ok, to je prvi korak koji treba da uradimo. A ono što je najbitnije napomenuti pre same pripreme za štampu jeste instalacija preseta. Šta su preseti? Preseti predstavljaju bazu preko koje mi štampamo za određenu vrstu proizvoda. Na mom ekranu trenutno možete videti određene profile od kojih su par komada Windowsovi standard profili za štampu. Jedan od tih profila mi ne možemo koristiti za sublimacionu štampu. Zašto? Sam štampač Epson L310 je modifikovan tako da služi za sublimacionu štampu isključivo i za njega nam treba određena podešavanja boja koje podrazumevaju propust količine boja, osvetljenje, vrstu papira, brzinu štampe itd. Ono što mi treba da uradimo jeste da instaliramo 3 osnovna profila za sublimaciju. Počet ćemo od prvog profila koji se zove sublimacija šolje. Vi ga naravno možete nazvati kako god želite. Ono što je bitno da napomenemo jeste da se taj profil koristi za sublimaciju svih proizvoda osim za sublimaciju na pamuku. Napominjem da se taj profil koristi i za sublimaciju majica koje su od polijestera ili drugih tekstila koji u sebi ne sadrže pamuk. Znači, sublimacija se koristi za šolje, kamen, staklo, metal i polijester. Šta treba uraditi pre instalacije svih ovih profila? Prosto na osnovu uputstava koje ćete dobiti od nas ukoliko kupite opremu, imat ćete podešavanja koja treba da instalirate i na osnovu tih uputstava ćete u opciji na drugom tabu More Options pod opcijom Advanced dobiti mogućnost da birate koje osvetljenje želite za vaš profil, kontrast, saturaciju
propuštanje cijana, magente i yellow boje. Naravno, sve to ćete vidjeti u uputstvu. Nakon svih tih podešavanja, vi ćete snimiti vaš profil, nazvati ga sublimacija. Možete ga nazvati sublimacija svih proizvoda. Isto tako ćete uraditi za profil sublimacija pamuk tekst i sublimacija pamuk slika. Ukoliko budete sledili uputstvo, neće biti nikakvih problema. Međutim, ono što još treba napomenuti kada su u pitanju preseti jeste podešavanje vrste papira i kvalitet štampe. Za sva tri profila, nebitno da li se radi sublimacija na pamuku ili sublimacija na nekom drugom proizvodu, treba podesiti papir tip da bude Epson mat i kvalitet da bude na high. Zašto? Ukoliko ne postavimo pravu vrstu papira i ukoliko ne stavimo da naš štampač štampa najsporije, dešavat će se greške poput linijice, isprekidane slike, istačkane slike itd. Ili se kolorit neće dobiti kakav treba. To bi bilo to vezano za instaliranje preseta i za samu instalaciju i pripremu pre pripreme za štampu. Kada smo završili sa osnovnim podešavanjima i kada smo pripremili naš štampač za štampu, dolazimo do najbitnije stavke, a to je sama priprema za štampu. Ja ću vam na najpraktičniji mogući način objasniti kako da pravilno pripremite vaš dokument za štampu, kako da podesite određenu sliku i koje korekcije morate odraditi na određenim fotografijama i na određenim jednostavnim vektorskim crtežima kako biste dobili najoriginalniji mogući otisak na vašem proizvodu. Šta treba da uradimo kada je u pitanju sublimacija i priprema za štampu? Prvo i osnovno, korišćenje programa za grafičku pripremu je veoma ograničeno. Iz kog razloga? Može se koristiti i Corel i Photoshop, međutim, kada bismo koristili Corel, dolazi do određenih problema koji su najviše vezani za format boja i za profile boja. Zbog čega? Corel drugačije interpretira određene boje, a i sam program je namenjen za vektorsku grafiku i pripremu za štampu, ali kada su u pitanju druge konvencionalnije tehnike štampe. Sublimacija je sama po sebi specifična vrsta štampe i moramo voditi računa o njenoj primjeni. Stoga, Corel kao program ne dolazi u obzir zbog interpretacije boja, jer na kraju nikako nećemo dobiti ono što smo očekivali i ono što smo videli na ekranu. Stoga je preporuka koristiti Photoshop, jer u njemu možemo raditi raznorazne korekcije osvetljavanja, kolor korekcije itd. Ja ću vam danas kroz par primjera pokazati koje korekcije su potrebne za određene vrste fotografija i vaših drugih priprema, kako biste izbjegli probleme sa nekim bojama koje znaju da se pojavljaju ukoliko pravilno ne pripremimo naš dizajn za štampu. Pre svega želim da napomenem da na našem sajtu postoji stavka koja se zove saveti i tu možete pronaći sve korisne savete koji su vezani za sublimaciju, kao što su uopštene činjenice o sublimaciji, šta sublimacija predstavlja, kako se ona razvijala, zatim preporuke za pozicioniranje dizajna na vašim proizvodima, uputstva za sublimaciju na tamnim i obojenim materijalima, što je isto jako bitna stavka ukoliko želite da se bavite sublimacijom na majicama. Možete pronaći savete za grafičke formate i njihovo korišćenje i primjenu, sublimaciju na maskama za mobilne telefone i mnogo korisnih saveta kada je u pitanju sublimacija na 3D vakum presi. Zatim, o prodaji i marketingu u svetu sublimacije, savete za korišćenje boja u sublimaciji na koje ćemo se vratiti brzo, kao i savete za sublimaciju šolja. Ono što je
najtoplija preporuka jeste detaljno proučiti savjete za korišćenje boje u sublimaciji. Pročitati uopšteno o RGB bojama i CMYK bojama i koja je njihova razlika i zbog čega naš štampač, iako koristi CMYK boje, ne štampa CMYK štampu, već RGB štampu. Takođe na ovoj stranici možete naći neke određene korekcije fotografija koje ću vam ja ovom prilikom pokazati i malo detaljnije objasniti zašto i na koji način treba obraditi vašu fotografiju. Krenut ćemo od same sublimacije koja se tiče tamnijih slika koje imaju dosta sivih, crnih, mračnih tonova. Koji problem nastaje ukoliko se na ovakvom tipu slike ne odradi korekcija? Mi ovde imamo za primer Batman fotografiju koju kada bismo bez ikakve korekcije pustili u štampu dobili bismo blagi magenta prelaz ili ljubičastu fotografiju, odnosno ljubičasti ton po celoj ovoj slici koju vidite na ekranu. Da bismo dobili što približniji otisak nakon sublimacije, nakon pečenja na vašoj presi, potrebno je da odradimo korekciju koja nije komplikovana, a koja će vam rešiti sve probleme. To ćemo uraditi odlaskom na Image, na opciju Brightness i Contrast i malo ćemo na osnovu osjećaja dodati osvetljenja, pošto sama sublimacija generalno daje tamnije tonove, stoga nije na odmet da bilo koju fotografiju pre same štampe malo posvetlite, naravno ne previše. I pored ove opcije, koja je stvar vašeg izbora, jeste najbitniji korak, a to je opcija koja se zove Hue Saturation, zasićenje i saturacija, na kome možete malo staviti tonove da gube boju, da smanjite saturaciju na recimo -20. I najbitniji korak, treći korak, će biti Color Balance. Šta mi treba da uradimo sa ovom opcijom? Ova opcija je glavni način da rešimo problem sa našim fotografijama, ne samo kada su u pitanju mračne i tamne fotografije, već kada radimo sa celokupnom sublimacijom, sa logom, sa fotografijom, sa nekim manje zahtevnim elementima koji su uokvireni određenim bojama. Mi ćemo ovde samo kroz jednu opciju -80 color balansa dobiti ono što treba i rešiti problem pri štampanju našeg proizvoda. Sada naravno vama ova fotografija ne deluje adekvatno na ekranu i verovatno biste pomislili da ništa od ovog podešavanja ne valja. Međutim, kod sublimacije ono što vidite na ekranu retko kad možete videti na papiru. Želela bih da napomenem da se često dešava i da kada je otisak dobar, vi nakon štampe na papiru sigurno nećete videti boje kakve ćete videti na finalnom proizvodu nakon pečenja. Stoga se nemojte plašiti i nemojte misliti da je uvek ono što je na ekranu, da neće biti drugačije na vašem proizvodu. Ova opcija je popravila našu sliku i sada je naša slika nakon ove korekcije spremna za štampu. Kako štampamo bilo koji dokument kada je u pitanju sublimacija? Idemo na opciju Print. Kada dođemo do ovog prozora, obeležimo naš štampač, u ovom slučaju to je Epson L310, i idemo na Print Settings. Zatim nam se otvara prozor koji smo već videli kada smo pričali o osnovnim podešavanjima i o instalaciji naših preseta. Naravno, vi biste sad na ovom koraku već trebali da imate instalirane presete i ukoliko želimo da odštampamo neki
dizajn, idemo na sublimaciju šolje ukoliko štampamo bilo koji proizvod, a da to nije pamuk, ili označavamo pamuk sliku u ovom slučaju jer se radi o konkretnoj fotografiji, a ne o nekom jednostavnom grafičkom elementu. Za bilo koji od ovih profila i preseta treba staviti opciju Epson Matte i kvalitet High. Nakon toga mi možemo da kliknemo OK i da pustimo naš dokument da se štampa. Naravno, ukoliko je landscape dokument, treba označiti da papir ide horizontalno. Idemo na print i vi biste trebali da dobijete odštampan dokument nakon koga nećete dobiti boju kakvu ste očekivali, ali nakon sublimacije možemo da garantujemo da ćete dobiti originalan fajl kao što je bio kada smo ga tek otvorili. To su osnovna uputstva kada su u pitanju tamne, mračne, zatamnjene fotografije. Jedan od primjera gde dolazi do problema jeste fotografija koja ima dosta crvenih, ljubičastih, vatrenih tonova. Kod ovakvih fotografija se bez korekcije uglavnom dobijaju slike koje su pretamne i koje imaju puno crvenih i magenta tonova po sebi. Dobija se poluljubičasta slika nakon pečenja, što naravno ne želimo. Da bismo sprečili ovaj problem, također ćemo ići na opciju Brightness i kontrast i malo posvetliti našu fotografiju. Ovo je sve stvar vašeg ličnog ukusa i osjećaja. Naravno, kroz praksu ćete mnogo lakše moći da procenite šta treba da odradite sa određenom fotografijom. Saturacija je ovde malo u minus. I kao i na prethodnoj fotografiji, najbitniji korak jeste opcija Color Balance. Međutim, pošto ovde nemamo puno tamnih, sivih i crnih boja, mi ćemo staviti minus 40 da ide naš Color Balance. Otprilike polovina onoga smanjenja kao što smo imali na prethodnoj fotografiji. I ova fotografija ne izgleda kako treba na ekranu. Međutim, kada je budete odštampali i ispekli na vašem proizvodu, vidjet ćete da ćete dobiti adekvatan otisak, kakav ste želeli da dobijete. To je što se tiče crvenih i magenta tonova. Jedan od najčešćih primjera jeste fotografija koja sadrži puno plavih tonova. Zašto? Jer se često dobija pozadina gde se vidi nebo, voda, tako dalje. Šta se dešava sa plavim elementima? Oni takođe bez korekcije koja se tiče color balansa uglavnom ispadaju ljubičasta, naročito ukoliko radite sublimaciju na Mediapan proizvodima. To nije toliko česta pojava kada se radi o sublimaciji na pamuku i na polijesteru, ali je preporučljivo i u tom slučaju kada se štampa na pamuk i na polijester da se radi korekcija na recimo minus 20 balansa, što i nije toliko vidno jer je ova fotografija sama po sebi osvetljena. Ukoliko štampate na Mediapanu, radili biste korekciju koja bi išla na čak minus 70. Sada na ekranu dobijemo preosvetljenu plavu sliku, međutim, kada budemo štampali dobit ćemo pravu stvar. To je ukratko uputstvo o plavim tonovima, nebu. Ista stvar se tiče i loga i jednostavnih grafičkih elemenata, znači sve ovo što je vezano za fotografije i za tonove kao što su siva, crna, plava, važi i za jednobojne elemente. Oni takođe zahtevaju korekciju. I poslednji primer, imamo fotografiju na kojoj imamo dosta sivkastih tonova, za koje bi se reklo da su beli, ali u principu nisu beli, što možemo proveriti i color pickerom, gde apsolutno ne dobijamo ni jedan beli ton, što znači da i tu treba raditi određenu korekciju, naročito zato što je slika pomešana i sa plavim tonovima. Za korekciju ovakvih slika postoji više načina, ja ću vam pokazati jedan od njih. Znači,
Znači, obeležit ću sve elemente konja, neba, na kojima imamo bele elemente, kako bismo sprečili da nam siva boja dolazi do brown nijanse ili do ljubičastih ili zelenih tonova. Ova korekcija označavanja će nam pomoći da izbegnemo taj problem. Kada obeležimo sve elemente, ja vam ovom prilikom neću previše detaljno obeležavati jer je bitno da prikažemo srž ovog problema. Rešili smo obeležavanje i sada na isti način preko color balansa možemo ići na minus 60, gde ćemo dobiti promenu kolorita na delovima koje smo obeležili, a druge delove fotografije koje nismo hteli da obeležimo, na njima nije odrađena korekcija. Kada budete pripremali vašu fotografiju za sublimaciju, znajte da ne morate da beležite celu fotografiju ili ceo element, nego samo pojedinačne elemente koji zahtevaju tako nešto. Na našem sajtu, na stranici koju sam malo pre pomenula, možete vidjeti i korekcije koje se tiču crnih i sivih logoa i teksta. Postoji nešto što često zna da pravi problem, a to jeste upotreba crnih elemenata i korišćenje teksta. Ja ću ispisati običan tekst na mom ekranu i stavit ću još jedan isti takav tekst ispod kako biste razumeli o čemu govorim. Kada bismo hteli da štampamo logo ili bilo kakav tekst i naoko nam se to činilo da je crne boje, kao što se verovatno i sada čini, a ako ne proverimo da li je ta crna boja crna, kao što možete vidjeti, ja color pickerom sada dolazim do toga da mi nismo na 100% crnoj boji, što znači da smo na sivom tonu, iako to ljudsko oko ne primećuje uvek. Ne bismo dobili crn ton, već bismo dobili nešto što vuče na brown ili na magenta ton, jer bismo automatski imali sivu boju. Već sam napomenula da je siva boja nešto što pravi problem i da moraju da se vrše određene korekcije, za koje takođe postoji uputstvo na našem sajtu. Ovde imamo primer color kockica na kojima nije rađena nikakva korekcija, međutim u samom delu ovog elementa imamo trougao u kome imamo 3 različite nijanse sive boje, koje ukoliko bismo ovu sliku pustili direktno na štampu bez korekcija, bismo dobili nešto što nema apsolutno nikakve veze sa sivim tonom. Stoga ovu kockicu unosimo u Photoshop i obeležavamo samo te kockice. Ja vam mogu dati i primer. Obeležavamo samo element na kome imamo sive kockice i takođe idemo opciju minus 80 naš color balance, gde smanjujemo cijan i dobijamo pripremljen fajl koji možemo da puštamo u štampu. To bi bilo to što se tiče najkraćih uputstava za sivu boju. Kod crne je isti problem. Ukoliko ne podesimo da naša crna bude crna, uvek vodite računa pre štampe, proverite da li su vaši crni elementi 100% K. Tako ćete uvek biti sigurni da ćete dobiti pravu stvar. Najkraćim mogućim crtama smo vam dočarali i približili osnovne probleme sa kojima se možete susretati kada je u pitanju sublimacija. Sve detaljnije tekstove i rešenja i probleme sa kojima se susreću
svi koji se bave sublimacijom možete pregledati na našem sajtu ili kontaktirati nas direktno na naš telefon. Nadam se da smo vam pomogli i da smo vam olakšali vaš početak u sublimaciji. Prijatno!